ding lai follow sama masuk option pa din eh semua terus ready Wow, nice. Gaf funny me. Semua sudah ngalau, yes. Come on. Ngay thang ay tapang sa kan musuan. Sot dapat ang suan. Tuwa kal bayam, sot kita se samu alaw. Tuwa takokal dito lang tulo right footer. Niem to ta. Oh, right footer ha. Bola nga. Tuwa ta try the bola ko to try ya. Try me for short kick pakan tu. Para try not the right. Oh, tuwa kan kain sidang base. Second ball. Shot la chuan to tan to tale bola kal ve thaya nik sona ron lu ve le thai ta chuan alo pot nik sona bok in bola la pe thai tro to bola om lo chi ka fu bola te om chuan nik sona ta ri set pe kham samu lo ka sok nik son samu nei samu na ko son so ka ready Yes, sir. Shot. Go. Maximum 3 voi tumbak athai lo chim baron sarang chu khang shit chuan samu lo phei ro le bam pe pe the direct tu chutro chuan direct ka dai to bola direct ka dai to bola ni samu ro le chuta samu ta ha ro chuti ya samu ni ka ko ke ri chu no men ni ka ko bang oh samu ta lo ta bol ta ko win samu target thei ge Andel chu biar pos. Ready? Oh, hey, Vinia. Sarma Mambula kan umaka nga isana ni Sarma mai no pan kan ni lain football kan khel lain min training pui to a lo khom me a tun thleng ka nga isana la nia bulak om theite bulak ko chingan pe theite hi ka lo me ma chuan zona tlema zong kan zot belenga ta Henry Lines Foundation yang cham sa inter district championship ka le atanga ni ruka tanga ni som pakhat a khel tura hian Reliance Foundation yang champs no hen heta aizo Mizoram biga hian mentoring yom nin kan thia ta chuanin ege no pang ege kan no pang te a hian mason na te khatiang chi kha awmem nia mason na ti hian sang om theya football ang zong pon ani lo pon no pangina angen life skill shim football baka hetiang hian mason na tam tako omani tuna hian hei season li kan kalpui chho atuna po chinai seng khanin inter district season li na heta hian khel don ania championship nia
district sang te kan kalkuala no pang mai ba ka nu le pa te kan bekuala coach te ne na engtin nge relationship an nei dan ti te tien te kan ena mason na hi atama mason anga ni yang 100% chu thil ren ang hi ni theilawa no pangina apoi mo bera ka hriat be ve bok chu football ba ka football chu hei no pang ho engzat nge khel kan en ma se ta hian mi so matanga somni pon professional ang khel dona mi ti khani zokini ma se ta chuanin thil poi mo em pakhat chu hemi ba ka thil dangan thil ti na te hun von dik te le an nei le in timiang khatiang ain sum dan te le tunai chuanin no panga chuan screen time atam thina ni khatiang zong ang chi te le listening skill tila aswal tamlawang chu omje chu nu le paina thil kan hril te coach te le midang te ayu pa te na an hril te lo ngai thak dan thiam ngai thak dan thiam ti khanin an thu oi dan te khatiang zong kha i tuna hianin hei no pang football in khela hian atam ve to ni khatiang te kara khanin ne du thu sam chu omlo ma se mason na kan hu ani district tina hian ai lo bom hle mai thei to pin chua puya chuan sarma mai kan soi le lok dua china soyang khanin enge fitness maintain te diet control te khatiang chi a khan he min enula kan no pan lai tanga kan ngai san to ka ti kha khatiang kha ni a physical sim te po han enila i Kenyan fitness a po enge maintain tha lo mom ka tia thei to pin chua puya Reliance Foundation Young Champs le Mizoram Football Association le World One Sport tura hian chumi chunia chuan World One lama hianin nangma po hi hei ti hian Reliance pialama World One nen ti hian thok ko patro World One nen district engza tange i tuna hian atlang puin season khata hianin district engza tange inkal thin lunglei kolsi champai aizol hi chu kan omna hun kan base khani ta chumia chuan district palia district palia hianin kan kalta tian chuan china kan soeng khanin nu le pa te hemi league Reliance League kan tan ma hianin nu le pa te nen kain kom thapa tian khan district tina kan kalkuala mason na mai ba ka enge har sana kan nei te le chu kan soeng khan football chu football ni ma se football pi lama an engen yang le khazir na thenga har sana nei thei dan te le nu le pain kara boina nei te khatiang zan a solve dan te le engen yang har sana nei chuanin soi se khatiang zong nu le pa kara har sana nei tur po kha soi chuak se chuanin i football mangin kan solve vekang ti thein lo ma se football manga han solve no painan lo tui chuan khami manga no pang thil han ti tir dan te an ri ru su khe han hriat dan te le chun china ka soeng khan listening skill han azir tir dan te kha all some big chuang ani khatiang kara khan football hi engani khatiang khanin i a basic kan mangani hello mom hle ba chu ni china ron soyang khanin kan ke mana ka lo ngai poi mo deu aron soi zara khan nu le pa te ne na an khel ma an lo in kum na kha apoi mo ka te me ma no pangina har sanna nei nu le pa te ne na asoi ngam na te chung te ne na soi ngam na te khatianga in hong taka nu le pa te an lo thei te kha aro pui ka te tro khatiang tur khanin nang an invatu tina mo ni khamikar ti meng nu le pa coach te official te kara palai na thok tur kha kan nei some enjoyment sarma ma thei to min chu pui thina lo mom kan tia mal som tam tak lo dong se Reliance Foundation Young Champs nen i thei top lo chu zelula Mizoram no pangte tan mal som na lo ni mol te se ti kha du sang na ne kan hlan ni chu lo me